नमस्कार जय जगन्नाथ माय यूट्यूब फैमिली। आज चलते देखा आपन केमती मार्केट रू जो सेरेलैक बेबी फूड जमी मिलूँ ताकू से सब न कि आपन घरे केमती आपन निज छुआपाई घरे होममेड सेरेलैक बन पारे जोटा कि छुआर हेल्थ भी बहुत भल आर वेट गेन भी हेल्प कर। मार्केट जो सेरेलैक पाउडर मिलूँ से बहुत परिमाण रे सुगर मिसुची से फ्लेवर्स भी बहुत ऐड होटा प्रिजर्वेटिव फ्री भी नुह से छुआ हेल्थ भी बिल्कुल भी बेनिफिशियल नुह। तो आपड़ घरे चलतु केमती बनइबे होममेड सेरेलैक तो सहीटा मुझे आज देखी। ये देखो मुझे सागु प्रथम फर्स्ट भाजवाई रखीदे सागुटा छुआ हेल्थ बहुत भल आगुटा छुआ पेट को ठंडा रखे कौन सागु सहित आउ कौन कौन भाजबे सेटा भी मुझे देखी दूची। ये देखूँ ये रखीदे फर्स्ट आग ड्राई रोस्ट करके रखीदे आलमंड्स आलमंड्स मुझे आलमंड्सटा छुआ ब्रेन बहुत भल छुआ हेल्थ भी बहुत भल। तो आलमंड्स पर भाजी सारे ड्राई रोस्ट कर सारे तले देखो रखी मो मुढ़ी एटा मु बड़ गिनारे मापिकी मुझे 5 ରୁ 6 गिना मुढ़ी आईटा को मुझे बहुत दिन जाए स्टोर कर रखे आप चाहिए गोटे मस 2 मास भी आप बनईकि रखिदे पारे आराम से छुआ को आप खुआई पारे। आलमंड्स पर ता तले रखी मुढ़ी मुढ़ी पर देखो तले रखी मो मखाना आउ सब भल भाव ड्राई रोस्ट करदे। ये देखो मखाना मुझे तले रखी भल भाव ड्राई रोस्ट करेंगे कंचा कंचा छुआ को देवेनि जहाँ भी छुआ खाया को देवे सेटा जमी भल भाव रोस्ट हो भल भाव कुक हो से भाव आप छुआ को देपारे। मखाना प्रचुर परिमाण कैल्शियम अच्छी मुढ़ी भी छुआ वेट गेन हम आ देखो केमती मखाना टाक केमती भाजे जमीक चिपीदेले से जमी पूरा झुरा झुरा हो जाए मैंने पूरा गुंड हो जाऊँ से भाव में आप छुआ को करके देवे। मुढ़ीटा भी सेमती जमी हाथ में चिपीदेले पूरा गुंड हो जाऊँ से देखो ये केमती गुंड हो जाऊँसे भाव में गुंड करके देवे। सब जिनस को भल भाव में ड्राई रोस्ट करदे आउ सब पूरा ठंडा हो सारे पर ही आपको ग्राइंडिंग करेंगे। ये देखो आलमंड्सटा केमती मुझे भाजी देखो फाटी जमी आलमंड्सटा जमी टक 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 होती फुटब से भाव में आप ड्राई रोस्ट करेंगे फुटिले ही आप जानवे आलमंडटा भल भाव में रोस्ट हो गला। ये देखो केमती मझे मझे क्राक होती से क्राक हेल्ले ही आप जानवे भाजी होगला बोली बेसी पोड़बेनि बहुत स्लो फ्लेम करके ही भाजबे जमती हल्का से रोस्ट हम आउ ठंडा करने छाड़ी देबे। देखो मु फ्लेम टाको हाई करके सागुटा को भाजीदेली आउे सागुटा को कंटिन्यूअसली गोलाऊे सागुटा को जमा छाड़बनी छाड़दे कौन तलू लगे से पोड़ छुआ से पोड़ा पोड़ा जिनस टे छुआ को भल लगे तो से हाई करके आप सागुटा को भाजवा तापरे पुणी फ्लेम बंद करके तापरे आम आउ थे टिके से गरम जो कड़ईटा गरम थी ना से आम हल्का गोल्डन ब्राउन है पर्यंत आप भाजपे। देखो धीरे धीरे हल्का गोल्डन ब्राउन हो गला मो फ्लेम टाक भी ए लो कर देछि लो फ्लेम करके ही टिके भाजबे आ वीडियो आपको टिके हलिला भाया लगुव। ये देखो फ्लेम टाक बंद करदेली बंद करके तापर आउ टे ड्राई रोस्ट करवा जेहेतु टिके वीडियो मुझे वीडियो करूँगी से ट्राइपॉड नाला से वीडियोटा आपन को टिके भल से क्लिप पूरा आसी पार क्लीयर देखा जाऊ मे बी से सॉरी। यहाँ को आप गरम थी अवस्था भाजबे छाड़देवेनि आ देखो टिके केमती गोल्डन हो आसला गोल्डन हो आसला जानवे सागटा भी भलसे ड्राई रोस्ट माने रोस्ट भल होगला एबे भल भाजीदबा भाजी देके आम कौन करवा जो जगार आम रखी थे आलमंड्स और मुढ़ी और मखाना सब मिसेक रखी थे से भी आप ठंडा करने छाड़दबा
ଆପଣ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ୱାଲନଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମିଶ୍ରି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମିକ୍ସର ସିଡ୍ସ ଆସେ ଛୁଆଙ୍କର ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଖଜୁରୀ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ବନେଇକି ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖଜୁରୀକୁ ରଖିକି ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ସକାଳୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଜମାରୁ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ହାତ ବି ମାରିପାରୁନି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଭଲରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ 5 ବର୍ଷର ତଳକୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ବନୁଛେ ନା। 5 ବର୍ଷର ତଳକୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କାଜୁ ଦିଆଯାଏନି। ଉପରୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷର ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କାଜୁ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ତଳକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଜୁ ଦିଆଯାଏନି। ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ବି ଧରିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଟିକି ଖଦଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଣୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲୁଣି ଥାଏ ନା, ସେ ଚାଲୁଣିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବି। ଆଉ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଖଦଡ଼ା ଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ହିଁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏକାଥରକରେ ବନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସିଏ ତାକୁ ମାସେକରେ ହିଁ, ମାନେ ମାସେ ବି ଯାଏନି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 2.5 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଯେତିକି ଖାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବି। ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରେ ଫର୍ମୁଲା ମିଲ୍କ ବି ଆଡ଼୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ପଛରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଗୁଡ଼, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଖାଏ ସେଇ ଗୁଡ଼ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଆସେ, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ନା ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲେ ଭଲ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଷୁମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବେନି, କି ବେଶୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଦେବେନି। ଆଉ ଯେତେ ଉଷୁମ ଦେବେ ନା, ସେଇଟା ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ମିଶାଇବେ, ଏକାଥରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବେନି, ସେଟା ନହେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଇବେ ନା, ସେତେ ଫୁଲିବ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ସେତେ ଫୁଲିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜାଗାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୁଡ଼ା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କହନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲେ ଜଣଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଯଦି କଫ ଥିବ କି ଥଣ୍ଡା ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଛୋଟବେଳୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଢ଼ିଟା ବି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଚୁଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଢ଼ିରେ କଫ ହୁଏ ବୋଲି ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ତ ମୋ ଝିଅର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସେ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚଏସ୍, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯାହା ଖାଇଲେ ଟିକେ ନଖରା କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।